Padahal ya koto melo mita ko dalelewe. Maka dai Abu Hurairah. Iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna. Ia mimpayasang Abu Hurairah. Ambo na cukie. Na sabak mapangajian nginabita nang kana cuki masuk 15 bajujun na. Katuli jubana ra maloe. Kana cuki mabanyo ko rumatinro. Mapangajian nginabita mangin tapal lupa iro na cuki masuk tapanay tay taselang. Tapanay jepu na pengi pe mata mana para katani maka. Maka dia nabita Abu Hurairah pada alasan itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi nabita maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papira cuki angka maka da pada tu 70 cokina. Angka tahu maka da 270. Dia ni sakara kena cocok yang jelasnya lebih 200 cokina. Dia tahu pakai apa tahu bila pak 200 cokina. Dia tahu pakai di. Oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko nabita kada mo pandre moga nasa upandre sah maka dia nabita yan ni Pak Guru. Iya ko tako mo buka ipintum mo ko elei pura ko masampa subu o elei iro mo buka ipintun na tangak muro na tako ang kacoki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tangana palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya je rokatan yang na pas lepa ngoko tu tangana de na taru masuk tapi nalepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koelei maka de nabita illau dokko illau ko dalle nasaba ang kami tu malaika pak bagi dalle na kuatu sipak na coki yero jadi idi naro na podato nabita tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki ko bolata ye ko tabuka pintu tanang katako macio nalepa pasok ko tangana lalam melo ero masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngo korupana maka dito matot tariolo iya ko julumate coki nah yan tu na masu ilauki dalle ilauki dalle itarima doang ko tu biasa mo kiruntu ka tapi biasa lay sempak midi ada pahala-hala gina kalepat tu dah mo ko eto iya naro na Pak Guru ngaro tau pandrita riolo maka da iya tu apa ya tu pintu pak bahaya tu natiat tu nabita yon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tu akatanyangan na tu tahu-tahu rendringe tahu-tahu na dia nabat di yon risandre ya tu mangka dalile la runtu polokui kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre oko do pintu patapulo sona tu na cilakai alena marat jidale na pole patapulo sona yana tu nak kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja angka jana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasa ko tu ya serihil ahmar ya tu ngi cela yana tu madar dinakan na tes taro ya tu jadi ini makun reye komonri macurita aja hata sandre ko pintu ya Pak Madar ya tu ase megaya katu kokiro kita ni Imam Sarnuji kokiro kita na Imam Ulgasana kita na Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita we kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiarkan jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajuju pakewe matangangi pake wajujunya luluka biasa ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunri dale itu patapulo sona tu kemudian wajuju purai pake melo isasa ya la palulu alasata makadami isasa ko bajai termasuk ya tu angkat pake jakka polo ni matana ni pake mo pamajaka iya ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hada saya Imam Sarnuji rampir na kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lupo ya na pango iya na tunasa tau matay riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakai ko tu aja mo sariwan yo ko bolamu iya ko ceta makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilaw lalang apa mo pulong karo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola sasai pe manapa mo pake pak nonro itu jing
Okon itu nama dari yang kata mapat dia rona langsung mate. Pakaiannya itu. Oke itu. Jadi nanti manang makadami to mata riolo pemali. Yo po nak mondre na sagkamana siasa degada lelena pak dia nak kena baca. Kan he. Jadi laulolongan mo pak. Jadi nak mo tu seret naso. Pole kak sibawa guruta kiemunin angka tahu pandrita ro Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta. Lau dampingi masyarakat buru kuju pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau, bertanya beberapa hal. Kedua telu aku tenang ukur guruta. Oko maniru lolongang lau pasikan nakan na idakwina tongang ihanasang ito pandritewe. Maka daya tu di oko Indonesia iya tu pasal langi apo na nabita. Apo na nabita. Jadi arak pole Yaman tamu ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang. Gelombang pertama kuwita ko sejarah itu Al-Katiri. Iya naro pole Yaman dari Lembasiat. Apo naro nabita tapi pole Hadramaut. Iya tidi si denren rapang tau mau pa tu nasaba onron na walye. Iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo. Koko lakuang. Saye karama oko kulo. Angka korapang sebo dia. Saye manang arak ni mato pole ya mana ro. Jadi tama ko jadi itu di pasal lang itaw matota. Tanya ustaz kulu. Tanya betul kan tanya ustaz YouTube. Tau apo na me mato na bitah. Apo na nabitang katama lo puno Nusantara onrotona sininna asang-asang agagay pa napasal manang. Idi milila tau gi makaddo jadi dia na si runtu basara Ito, tita ni gare. Iyan naro ulaw ano kaka tungatona sanghe. Bepata na gare. Agi di bepata ugi manasa. Burongo. Ito, makade barongko dari kata barakah. Basara naro. Barakah. Apang dari kata afwan. Basara naro. Pasok. Ngatu pasok itu sama sangi pasok to. Itu dari kata pasol li rabbika wanhar. Makanya macaca tu menre pada kubana pada ulun nama sigi pasol li rabbika. Angka bepate dia agak katiri salah, ha? Tania katiri salah, maka dai al katiri solah. Iro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa ya kamu setu de tu gaga bicarogi ne tu al katiri. Magi nang katiri ya sakatiri. Itu nama suku dari Yaman namanya al katiri. Iya naro nakada as-solah makare katiri salah. Katiri mandi al katiri mindin. Jadi iya naro kau cocok tongat toro. Dega tu tejo opi di andre bang ni. Itu jadi ternyata werra. Iya ko namporan ni makadai berra. Iya ko menasu makadai werra. Magi na beda na yamato. Iya ko namporan ni makadai berra dari kata birrul walidain, mapedecing. Iya ko menasu makadai wara. Jadi si salah. Napa niti di bepata ugi apanya tu? Loka. Kaluku golla calla. Ya itu tasapa di kare. Konde-konde aga. Kaluku lakbu golla calla. Leti ki kare ko katiri mandiewe. Tanaya tomie katiri salah ya mato. Burongo golla mato. Si bawa loka. Toliyam itu. Jadi negara. Jadi yang moto tu bepa macam ne tak ia narok nalengi asang tapi asang na mancaji pak dongeng. Namun ia tu nak nabita. Nama itu adalah doa. Jadi dia nama lasa, dia nak nela sama kaleleang. Apa Andre nama kanja? Yo pui di makoko hai. Kamana ni rupa na lasai? Pak namo bepa tadi tu ni risang asang naga ko mai. Betul kan ipai di makun raye. Ia kong kata sarai aja na nate kota to lipalen na. Aki buat ni hawai pelah. Pak ia tu teko tak aje maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu. Ada? Tahu nama igare. Nagangka 5 tahun tu teko tak di mau payinu angka kaje PT yaki buat 5 tahun awak di inu agame maje campuran naro. Natengi Tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korewengi mawari ni. Ida gare. Magi PT kota na inu tegalas makoto dewak kada aja tinu tegalas tapi ais ya nang kaga mon romait tang kecampuran nama kalian lihat tuh wakiroiji upasange aja na tu yaro aja na
apa ame katon ye makun rai pede lo pede makutui to limana man ripa nah itu dena na me maki bua wai pelah to limelo maninasang anu wai iya namai kahe jadi ini makun rai yang kato tu baraka na kotaki bua orang ilakai ta wai pelah ya mi koto di teko tak manina pasa dia ai sapra bani basere kau dia memang kali nggak baca itu jadi tapi dia tahu nak kau makun rai ko miru kampung nate makau mega makutui ko malilam mana mo iya dia tahu kerja rona taman waktu aja nang kerojatan apa si tanganan nang oh iya kemudian jadi ia narona apa ya ko pikir ya jadi itu kau pikir bahas, tema panggil batawe. Angka nabita na soli oku silam puro cilina, angka non ribendreng, angka tonang kana mariolo, iya mi maka bawangi maka Allah, dia penang kau runtuh. Pak angka to awi tahu nak baki tangala dan mana hamakai, satu bami Allah. Weh, kayak itu. Iyan nama makun raye angka sahat desa ulolongang, maka dan apa isi kuna, apa silam pu isalengkana si baca pak jarina layolo. Jadi itu komakun re soli makomi dia natarah kamen re arwane bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu de rwane akakai cede ia makun re di parapai makiro padam itu komanda ka ya rwane we makui komakun re itu rapai cede suju makun re yang kanang kana lalu nabita nai te makun re suju makai nabita ye komakun re ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun re ko suju no tu limanna iya mi korone we naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu iya itu dia nawading rokok itu maka dia hadesa iya kui palinna kangi kaca nabita kolaka na koroko i kacapan wae dia tak boloh berarti makanja lampu na lakar apa maka dia nabita angka tupanga kami na makalasi tau minawe di lalas sampajang maka dari sahabat angka kape tau minok ko sampanya maka nabi tenang katau rokok dia na lampu lakka nah yana tu panga kami na makalasi engka tau ngato tu tau pa rokok maka lokong dia nawat dingi tu tapi kecuali tau mapat di me malakka na aja na tanui itu pak matan ramatoji to tulung pat dilakka itu dia liri bina sapa si bar tembok ko ke masigi dia sandre moki pak sandre moki dia na marigaga itu dia na marigaga angka mo tu pak burapat dilakka angkau lolongan ngoko kita kitab hikmah termasuk ihat desa biasa narampe guru tamali belawah yaitu simpai wisan na sabang ka jamaah na podanga ko bone oleh macara ko bone nang ka jamaah na guru tatong moto kasi nasang iya tia upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapik ku yasang nasa sisile tu tetanai ka kadaga ta paki-paki di uwa nah dia mana nama padi dilak tadi mana kan padi utu podangin nasa kada de wisasana sa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pak de me palete padi sangana nah saya kene de ta cara mangi ustaz dia tu disang ite kue ya sisa na tu pake biasa nasa na cara mak guru tamali nanya maninasa ngoko kampung dapi siletik kuyero matemanan ni na cara mangi guru tamali belawa almarhum amagafurlah maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunnah subuh berarti pura mas subuh tahu mas sampaja sunnah subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipa dia na kan naipat diutus itu basi bapak dilaka kuya tunala pangupu na napakeder tomato iya tu pakai pak ustaz de tongan na kan na bela itu apa na podang aro biasa kada arwani pulo na pitu tau ngumuruku iya dia nang kanasa na kan apa dilaka pa diutu kita coba-coba nih pak dia tahu patuna terlambat itu jadi iya ko masam paja sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipa ya roh jadi pak berapa dilaka itu pak pelampe sungat tuh ya roh pak pelampe sungat yang kata itu ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega kata me pasolangi alam nasra rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi roh jadi di mani ke kami tak pakai meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi mani itu jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh
Pakanja kita lina la tatatika masyaallah ko sampai jas subuh tania tu sampai jas sunat subuh mi. Jadi ia Pak berapa dilaka itu dan itu obatnya. Kemudian itu ampai Pak ayah kotor rokok bela palampu-lampu ala kata. Tapi angka bita tahu mako mas sampaja mamulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapon cinge. Na payaro lima ibu kai cende idia ronewe ya makunre lari tamai. Limana si kuna lari tama. Ia ronewe lari masu cede. Tapi aja mona koe masu cede. Utue yon roi ma katani. Tapi angka wita tau rokok we na pano ili mana lo ko cika cina. Napa maliwang ulun na layawa. Angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajana mi makunre. Ia ronewe de nakoh. Ini arone tak pahang ya sampai jam makun rekama ta jamah. Tapi arone itu iya ro. Jadi mesti tu irisa makadani ga makutani aku makun re berarti sampai jam makun re. Apa ia tu sampai jam makun re tanya hadis pilih. Tanya makada nabi ta jamai na sabab arone nabi ta nampak gurum itu. Tak pahang ya? Ayah mana mau nabi ta ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya ko rokok inapa ni ko masampajang nabi ta kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat ko mondrina makada iya surah na baca nabi te berarti masau-sau iya na tunakna to pandita ina iya na sampajang tatta yang kalapak dilana namo mani hamasau-sau iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangka mi kato tu makmung Allahu akbar wah ya si biasa dan na imange eden ako eden awadi apa hangnya iya namo di imange masau-sau apa dia nama kau bawang yang kau tahu kata beri napa mama kau bawa dia nak apa ia sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasang rukun kauli ia kau makadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada siba salawa bersalang takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangi kau matai at-tahayyatul mubarakatus assalamualaikum Assalamu alaina asyhadu alla ilaha masuk tu napa sayaro Allahumma sholli ala aja nakarani ate aja rukun kauliyar eta pa usahakan napa ni ko doa bersama ki talada-ladai Pak Mega toji tu imam doa bersama nasa ngalina milih mina patujui aga to melo mangami na din yang kalinga ete iya kodo bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat maka dani makmungi amin terima ipo kero makanya ro Allahumma ghafir po tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamula yetu gang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat ro Allahumma antas salat po ngidi minon riya pole ang ngasanya salamakan ro tilaw Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa di pole turu lagi ko tanya izin tak yero inaro tarab bana atina aja mo na malampe tingkat to imang kaji tu masa pimi kato ma mu jago nataja ba man ni nasa haming ang kalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiro yo po ko manasay ina tu ampay mega toje tau ba kita ngana sangana je to milaw do na dito niang kalinga gaje imangi minonro je eto yaro makade emak de taro ni reh pak makade mati je tu guruta aserame matoje tu anak ne belisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah iya nang katau pak kama pitay na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macona belisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macam ni beli siapa asera tu anak na dua anak angka na telu apa na angka tu nanti lo koto sial lebih nengang tamu ni betul di oh iya tamu ni angka nanti lo koto sial lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na surat nabi ta dasin si badasi masa na tu kau tahu pura botin ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na surat nabi ta bersalah kometa makamara angka tu nanti lo koto mak beli boleh na tulis salah iya tu persis salah itu nasaha gaji manuk na yanu macare parepa mendre uko adenge jamba na pamade ina tu nakara guru takali si dendre mako memia tu ko manu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru takali si dendre napa makada
iya ko mendre bali bolana bali manu na bali bola mo ko de mo na de na bisa kage na tako jamba na pamade aja mo bisay tay manu de mo ban na mo bisay itu guru takal siden re aja na tay manu mo bisay pak manoko ko tay manu pak makada manu na bali bola jambang yo po ko de mo bisay kage ko punna itu guru taro jadi de itu kaga menyak malapa jadi ako de sakira yan ang pangolong ng mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala upasang ni Bapak Ibu sekalian iro amalang-amalang kunno subwe manas satu hadesa na makadalalo ti manta sapi yan ang kataw kunno na lupay bi kunno subwe suru suju sakwi kun nalupay kunno subwe kuy manta sapi jadi itu kunno apa kunnut nazila kunnut laknat kunnut sunnat witir kunnut 10 Ramadan itu kunnut sunnat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wa dingin na pasalama ilaga manre balawe ko tu kampong mas sama lele balawe manre makasolang ko se kunuki ito sa kunu nazila manola bala yero atau angka tau melo makdoca ako kampong ito kunu nazila atau kami lo tos sarangi kampung itu kuno na sila sabi la sala sa silelewe kolera agay kumay na sala silele kuno na sila ki itu kuno tolak bala iya ko subuh kuno subuh kato tu kuno laknat iya purna jam nabita yan na niyatya niya patapulo pakapala koran na kiring na ihadan na ibunuh manang na ibunuh manang pakapala koran di sumur barut itu yan na ro na kuno nabita aling niya cilakang niya tawe wala iya ka pamala na kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi nabita kuno biasa siulam selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kuno matar rumagai na sabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelak korang nasuro lo mapak guru lai hadang ke Yahudi na paliun ya naro na kuno laknat nabita sekrekom impong Allah Ta'ala nalengi pamala ya rota unungi paka pelak korang dan Allah mengatakan urusaku ni Muhammad pajan di nabita na sabak itarima ni donna makiro yenaro kunut laknate na papisaw ni naturung aya tapi ya subwe de na kana papisaw na bita menurut si riwayat yana tu ampai tuli kunu subuh ini yenaro mega apa tu makada bidah pak de na lolongang hadesa na itu kare jadi para lupa sampaikan saya kira yenaro pangolongang Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakay po Allah Ta'ala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.